مہرانی درود سارباتاں پا بلوچ راجا مڑادار شاروکا گیدان پوڈکاسٹ مروچی سیاسی بلوچ سیاسی ہسٹری میں 24ویں ایپیسوڈ اشو خدمت حاضر ہوں میں گوستگی مراگش مروچی میں مراگش گوستگی مراگش دومی بہریں گوستگی مراگش کے مچ وجہ اساس ظفر کے بی این میں گوستگی چیئرمین اما میں مہمانت کے میں بی این میں تو کی اڑو جنجال یا کہ آئی میں اسٹرگل یا کہ ہمائی پروگرام منشورن اسر گپ کنا گئے تھا اور واجہ جند استعفی بابتا ہوں وجست کو بل مروچی میں باہر ہوں ہما گوستگی مراگش ایک کڑی ہے کجام سنگت ہے کہ میں ذکے یا گوستگی مراگش اگر نچا رہتا اور علامہ آر بیچاری کے پرچہ کہ مروچی کے ایش مراگش میں دراہیں جوست گو ہما اولی مراگش جوست ناچی بندوں کا یہ مراگش تھا ہم کم باز بلوچستان سیاسی صورتحال سر ہوں گپ کنا کہ ہم پالیٹکس کے سیاست تب بہ گئے آئی سر ہوں اب حال کنا اور دومی یہ کشے کے 2020 کے بعد بلوچستان تھا ایک سیاسی بدلی آتے بازیں آرگنائزیشن جوڑ بوتا بازیں سول سوسائٹیوں سرگرم بوتا وہی مراگش تھا ہم بی این ایف اے بی این ایم اے اور بی آر پی اے اور بزا ہما پارٹی نہیں بابت ہے کہ آ بلوچستان آجو یہ بابت تک آ رہے ہیں آئینی پالیسی نہیں بابت ہے اون چیزیں بعض جوستا کہ میں مروچی کی مراگش ایرش کنا اور بیا دلگوش کنا گو وجہ اسا ظفر مروچی کی مراگش میں دومی بہر مرچی کی حالت نہیں سرا ہے کہ موجودہ بلوچ قومی جوہد ہے کہ سرفیس سیاست شانی سرکم رندہ منتر کو جوست کنا بلے یک کہ شمع سنگتانی تہا یک طبقہ یہ خیال ہمیشہ کہ شہید غلام محمدی شہید کرنے کے سبب یک کمی بوتا کہ آج جان سلو کی اما رہائی کمیٹی تا آوار کرنے بوتا ہوں ای بابت تو چھے وشے سر یہ فیکٹر کے اسیم خدشات موجود ہے نا تو دیکھیے میں ایک چیزی بچھو کہ جان سولنکی واقعہ پتا ماں کثیر بلیم نہ کہیں لیکن کہ یک آرگنائزیشن تنظیمی جوڑ بھی مسلح تنظیمیں نابستا یک کی جوڑ بھی آئی یہ کاروائی سے یک کاروائی کا جان سولنکی اگوا کا پتا آمدہ چی گار بھی ٹیکٹیکل یہ چیزیں کس طرح چاہیے آرگنائزیشن جوڑ بھی سولنکی اگوا پد کی ایسے آئی نام توار کیسے گار پتا شہید غلام محمد کیسے انوالومنٹ اب بالکل کیسے پدا مامک کے پیسہ تو پالٹکس آئے پدا کیسے اگوا کارانی کیسے نمائندگی یا طرح کیسے سرکارہ یا اقوام متحدہ یا امریکہ جندہ نمائندگی بداتے کیسے تو بہتر ہے کہ تو یہ نیگوسیشن ٹیمہ کیسے شامل ہو یہ مسئلہ ہے تو مسئلہ حل کرنے کے ایک دعویٰ بلے چونکہ نواب ماری یا قابل قدر فلاسفر یا دانشور یہ بزرگیں جوانے ایماندار رہنمائی آج چونکہ وقت جو ایکٹیو مردمی نبوتا ہے ایکٹیو پالٹکس وقت ایمانیت کا تو آج یہ رامی ذمہ داری کیسے غلام محمدہ میں ترجمان یہ ذمہ داری غلام محمدہ ارداتا تو گندگاہ امیت کے غلام محمد ترجمان یہ وجہ چی پدا لگی ایک چیزی دومی ہمیں روچے جندہ جان سولنکی کے اسے بیگا آیا ہمیں ٹیم بلکہ ہمیں روچے کے اسے مستونگا بجائے کیسے غلطی بھی ہمیں ٹائم ہے کہ اسے ادا غلام محمد چیسٹ کنیکٹ تو ہمیں انتظار ہے کہ مسئلہ حل بھی اور بندہ کیسے بالکل سیم روچے سیم ڈائیں ایچ منٹو سیکنڈان کو کیسے فرق نہیں خدا علب بھی اطلاع رسی کی علب ہوتا ادا کیسے غلام محمد چسکنک بھی ہمارا روچہ کیسے شہید تو ادا کیسے ترجمانی واسطہ یقیناً کیسے یا نقصان کو بلائے نقصان کو یہ فکٹر ایک خدشات ہم موجود ہم کہ ممکن ہے کیسے یہ وجہ ہم جی چونکہ میں پوڈ کاسٹ کے بو گئے ایش میں پولیٹیکل ہسٹری اثر آئیں اور بی ایس او میں بندات کرتا بی ایس او تھا لہتے منچو بعضیں کنفیوژن مردمانی اسٹیٹمنٹانی یہ وشگانی سر آستگاں تو میں لہتے چیزاں جوست کنا مقصد ہمشہ کہ ہمیں چیزیں جند راست پہ بن تو ایک پریس کانفرنس سے کرتا گا شو کشی ریلیٹڈ گم بی ایس او ہیں تو میں ایک پریس کانفرنس سے کرتا گا آئی بابت تو ادھر تو گشتگت شہید فدا احمد ہی بابت تو گپ یہ ہے کہ شہید فدا احمد آزادی منو گیرے نبوتا تو ایک اپا کم وضاحت کرت کرنے تو چھ گشتگت ہم پریس کانفرنس جندے بابت آیا تی مقصد چیئے جی ہاں ادھر کی اسے کوئسچن ہی کنکت گا یا کہ ایرکنک بطور پریس کلب یا پروگرام ہے شہید فدا احمد کے حوالہ
तो कैसे संगति गालबन सवाल कैसे चीज को माँ एक नगुशर के जो शहीद पैदा अहमद के से आज़ादी पसंदी नबुद्दा ಈಗಪ್ಪ ಮಾರ್ಗಿಸ್ ಮಾನು ವಜಾತ ಕನುಕೆ आज़ादी पसंदी नबुद्दा है आज़ादी है वसा जदोजहद नबुद्दा बोले जो के आतिमा शहीद पैदा अहमद मबुशा सियासी उम सरपेसा सुने यो बलाइन दानश्वरे बलाइन कैसे लिखाई या मर्दमे कैसे मतलब बोले आ सरपेसा नयत का आ जमाना जो के अंडरग्राउंड बुद्धा माशाल्लाह दौर बुद्धा 84-85 विगत ताकि 87-88 तो आ ये कैसे डायरेक्टली कैसे आज़ादी गप्पी आज़ादी वसल चार और तबकालत शिचित वती मीटिंगा तो का जलसा तो का ये कैसे गप्पी नजत मनी थी मामा वती मां दोमी से भी संगत है या कैसे आ जमाना में कैसे जब ग्रुप बुतगा के सर्कल दिए बुतगा खास कर एदा दो मर्द में नामा मगरे शहीद मोला छे वाजा अबुल हसन है कि मां वमा गुवन टच उद सर्कल के दिए गुतगा मां ही बियन वाया माची पेशे अमरा 87-88 पेशी नो के ग्रुप उद के ने सर्कल के गुतगा अब तो अशनात में मुख्तलिफ ग्रुप गुतगा उद सेक्रेसी और डिसिप्लिन हमें वर्ड के मां ग्रुप पर नजानता ग्रुप मना कैसे नजानता मुमकिन है गुर्जी सफा नजाना बोले उदा गिश्तिक के सर्कल या हमें सर्कल में गेतगा उदा लेक्चर के दिए गुतगा अब कौमी आज़ादी बुनियाद कम गुतगा आ सोशलिज्म मार्क्सिज्म माओ कहे लेनिन कहे स्टालिन कैसे कहे फलानी कहे हिदा बाकायदा कैसे कौमी आज़ादी मां पता हम एक वजात करने कि मां वती मां शियत रगुशिका हिस्ट्री है नो कि मैं दिमा महाराष्ट्र लेक्चर कौमी आज़ादी उसका तैयारी है प्रिपरेशनी कैसे ये बड़ी चीजें नबुद्दा मां नौशिक के नबुद्दा अंडरग्राउंड बिल्कुल मौजूद है मां वती गप्पा मारा सर्कल कैसे मार लेना लेनिज्म मेदा ओ मी बुतो असा कि नेशनलिज्म में बारा कैसे बास कम कौमी आज़ादी होती जाएगा आ के मतलब कुत्ते की आये के माशी निजाम है कुत्ता ना आज़ादी व इनकलाबाची बाद कैसे तो कुजा कैसे इंतजामी ढांचा या कुजा माशी पॉलिसियां या कुजा कैसे हिकमत अमलिया वक्त हालात ने मुताबिक आया तो दूर है वती कैसे रियासत चलाई ने भले मां एज एडवांस वती मां सपने के वक्त जाय कर मार्सी पर सपा लेने पर सपा और दूसरी मां रशिया अफगानिस्तान बारा कैसे गेस्टर था मां बलूचिस्तान जोग्राफिकल हालात सरपंदमते मां सरपंदमते बलूचिस्तान कदी आजाद होता कदी गिरफ्त बलूचिस्तान लीडरशिप का इधर सब होता शी होता बीएसओ किरदार ने पे किरदार ये ध्रुव रंदी चीज़ के बीएसओ आर्गन का अयरमा वंता चारता दिगे कंप्लीट शिकला मां एक पुष्ट मार्केज एक अपन उसी के पैदा अहमद आज़ादी पसंद नबुद्दा बोले चौक के मार्शल्लाह दो होता सर पे सब फाटक सब पाबंदी होता जलसा जुलूस हो कौमी आज़ादी का वती जागा उधर तो सियासत को इतना जिंदाबाद मुर्दाबाद मार्शल्लाह बुतो ये सूरत आलम है पैदा अहमद मरी वंश काबिल कदर मन उसी के बाजी अच्छे गप्पा मायदा बिल्कुल प्रैक्टिकली मजाते के आज़ादी पसंद हुकूमत कैसे गवर्नमेंट लेकिन आ गप्पा मायदा निश्चित करना देख जस्ती हस्ता ऐसा सब शुमा एक दौरान ये फैसला करते का बीने में मगा पाऊँ कि शुमा मतलब डायस पूरे हवाले के यानी डन्ना मुल्का चे डन दरी मुल्का नहीं होती नुमाइंदा के दारे के यांचे प्लानिंग की करते का कारी पता ये सिलसिला शुमा देमा नशो इसी सबब ची बुता जियो बीएनए में मैं दौरा शहीद गुलाम अहमद हयाती एक सिलसिला के अस्सी अच्छी चलते का के उदम बाजार तो मैची अनकु का डिस्कशन ना बुतगा लेकिन अंचो बुतगा बायदिंग कैसे डंडा बीएनए में हवाला या के ये प्रोग्राम में हवाला बलोच जो हदे हवाला के साथ कैसे करते एक नुमाइंदगी कैसे भी कि उदा डंडी कैसे के मुलाकात कैसे डेलीगेशन ये तो आने अवली क्वेश्चन हमें के शुमे नुमाइंदा कैसे का तो जियो तो ये कोशिश गुलाम अहमद शहादत तिब्बत ये सिलसिला पदा कैसे रोके पदा दोबारा कैसे नए दौरा
सिलसिला कैसे कमो हमें डिस्कशन रूम भले विदिन फोरम तो करना कि बायदी कैसे अगर डिस्कशन है भी तो हमारा नुमाइंदगी वास्ता मावती संसद कमेटी या फोरम तो डिस्कशन आयर भी करें नो एक मर्दमी नाम तो गालिबन मना याद भी पंजगुरा में कैसे जलसा है मावता स्टेज निश्चित तो वहाँ बलूच छे वाला राइट्स काउंसिल वाला स्टेज तरह आया माँ पुष्टे सिलसिला सही नया कि चीब होगा कई नाम चीकना एक ड्राफ्ट ही बना दाते तो ड्राफ्ट तरह कैसे हमें स्टेज इस तरह माँ सरसरी चारे तो आई तो को कैसे एर बिहारे नाम माने कि मैं डलनी कैसे नुमाइंदगी भले ये बलूच राइट्स काउंसिल वहाँ भी कैसे हमें ड्राफ्ट होने मैं नजर कया तैयार होता कई दिन में अप्रूवल घेता है ना तरंग बीएनएम मायजे बीएनएम में चेयरमैन आठेगा तो मैं सेंट्रल कमेटी ये बारह कैसे डिस्कशन नगुता मसार पर दूने ड्राफ्ट बना था मैं ड्राफ्ट पर चारे तो मैं ड्राफ्ट पर पता वापस को के तो इशियारा फिलहाल कैसे वो किराए इरफान चीज कने मैं इस सिलसिला में तक करता हूँ पता बड़ा चीज़ यार नाम के दिमाग पता है गप्पा छो ज्यादा चीज को वजात को न करना अल्लाह ते संगठन कैसे एतराज को तका विदिन बीएनएम वो बीआरपी संगठन कि मारा है गप्पे सर कैसे एतराज बाद हमेशा की बीएनए पे तो ये डिस्कशन होते नामजदगी होते तो हमारा संगठन ही एतराज है वजह से सिलसिला कैसे देवा नशो बीएनए पे तरफ अच्छी कैसे हम नामजद हिस्ट्री तो चुना है स्टूडेंट लाइफ अच्छे बगैर तमर्ची तो इन्वॉल्व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है शायद जिम्मेदारी और पार्टियाँ नहीं जोड़ कर गाबेद कि अन्य तो पता निश्चित के दौरान हालात के अंदर है मतलब ये सो ताऊं तो बूते पता आज़ादी पसंद पार्टी बूते पार्लियामेंट्री बूते भले अन्य तो गंदगा है कि इनका जद्दोजहद से बाद 2020 था गंदगा कि मैंने चम्मा एक दिगा एक बदलियात बलूचिस्तान तक खुसूस कर सियासी हवाले तो चाह रहे बड़ा अदा तो हमें गंदग भी कि ये दिगा सियासी लाते चेस्तो एर गंदगा जो कि गुआदर था हक दो तहरीक जोड़बू या कि दिगा सिविल सोसाइटी था पंजगूरा तुरबता अदा उदा इधरा एक्टिव बूता ईशानी काराना नु हमार रुख के अस्तात आहम बदलबू इदा तो चीज़ सर पद वे के दमा मास पॉलिटिक्स से नजूरियनी सबबा मतलब ये चीज़ आहता दे मबूता कि मखलूक से उतरा हा के सर बूता या मखलूक का ईशानी अलग आता इन्हें मगश होता ये वजह चाहिए इतना वजह बाज़े फैक्टर के अस्ते मौजूद बा मायदा एक जवाने मिसाले नहीं बोले मिसाले माध्यम में कीची मिसाले मंदने शो सत्ता दूषी गए तो लगा कि तो शहरा गेंदगा गर्दगा गेंदे गोड़ो बिजाते ताजी की अस्ते नजूर है मैं मास पार्टी अर्ची के अस्ते पैसा आनी नजूरी कमजोरी या वती अमा हिकमत अमली तरीक़ेकार सियासत या ईमानदारी किरदार करेक्टर इशारा बर्जा दाश्त नफ्तन ये बड़े चीज के अस्ते रोदों दूरों देमा के अस्ते कहाँ है ना मज़हबुद्दीन के हम मास पार्टी ये कैसे एग्जिस्ट करगा या मौजूद हैं आनी कमजोरी वजह से ये बड़े कैसे सोशल सोसाइटी तारीख के कसाने मूवमेंट हरे के बाद के कैसे मांग कैसे इमामत मन करना वती ला इल्मी है घूमा नो एक चीज ये वशी के दानिशत हो रहा हम कौमी कैसे एक जदोजहद चाहे या सियासी वाला भी खुजा वाला भी इशियर आरागो कैसे शहरी हकूक माशी हकूक सियासी हकूक बुनियादी हकूक इंसानी हकूक का तमादुद करना है क्या आने में अगर कैसे मसरूच जिंदा रहा अमल जिंदा रहा डाइवर्ट करना तो हमें गंदगा कि भाई अगर दो मर्दम कम पर सी गप्पा जनगाएं दो पार्टी तो इदा देके दाव द्वाजा अच्छी पार्टी या मूवमेंट्स या कैसे चिया ऑर्गेनाइजेशन जोड़ पुतगम कि आवई का कैसे शहरी हकूक सियासी हकूक बुनियादी हकूक इंसानी हकूक आवई ये बड़े कैसे आप गटर रोड पिक्ची ये बड़े करें मसरबदी के डेलिब्रेटली कैसे हम सोच डाइवर्ट करने के खातरा कि ये निम्गा कैसे मखलूक गिश्तर मुतवज्जा भी हो ये निम्गा मुच्छी मेडी गिश्तर भी निम्गा कैसे ये कमजोरी भी तो कमजोरी की स्टडी वती हमा हिकमत अमली बुनियाद मर्ची बड़ी चीज के सारा चीज करना
یہ ماس پارٹی ارچی از ایکسس کرے گا اشاری کمزوری ہو جائے اگر ایشا ہوتی ہے ہمیں حکمت عملی ہوتی کسی طریقے کا ایماندارانہ ہمیں سیاستی کے کنگاں شرعی آرام ہے کسی اتفاق کھائیں یا نہ کھائیں بولے ہمیں گپا کے تو جنگتی کور پہلے تو کا تضاد ہے کبھی تو آ کے کمزور با یہ بڑی چیز سرچست کرنا جی دیکھے یک جستی سے کہ تو ہمیں پرشت پروشنی میں گپ پائے تھا انضمامانی گپ پائے تھا ماں چوش کے 20 چارہ شستو ہفتہ جوڑ بوتا شستو ہفتہ پروشتا 86 84 مطلب انضمام بوت پتہ 87 پروشتو مطلب ہر یک کی سارے 2 سال اچھے بات ہمیں وڑ بوتے ہیں پتہ BNF جوڑ بوتو دیر نگوست پتہ براس وڑین یا آہوں آئی کچھ کنٹریبیوشن نیستا یک چیزی چمانی ذہنہ کہتے ہیں کہ ماگا پچارن کے پرشت پروشن یک لڑے تو گندے بلوچ سیاسی تحریک تھا یا بلوچستان تھا تو پارلیمنٹیرین کی ہر چیز ہستا کہ پارلیمانی سیاست کرنے گا آؤ کم سمجھا کہتے ہیں کہ سیٹی ایڈجسٹمنٹ یا کہ ہوتی دیگا ہرس و لالچ کریڈٹ خاطرہ بلے قومی سیاسی کہ قومی جدوجہد کرنے گا یا قومی تحریک تہا ہوں اگر پرشت پروشا بچارے ادو ہوں ایک مزنی لڑی گندگا آئے گئیں کوڑے ای سیاسی تحریک ہے یا کہ ہم پرشت پروشانی آما چیئے سبب تئی خیال چیئے تئی ایکسپیرینس چیئے گوشاں چکے تو گوشت کے 67 آ کے اسے BSO جوڑ بھی 69 اپروشی ٹھیک ہے نا تو آوادگی کیسے قیادت آپ جانے بعض جوانے ایماندارے وارندے کیسے قیادت تو قیادت پروشی کیا پروشتا ہسٹری ہے مردم ساری نا کیا پروشتا پرچا پروشتا نا بنیادی مقصد مردم سے پرشت پروش و عمودہ چیزو تو گندگا کہ اودا یک نے کہ نئے پہ پدا کیسے پیپلز پارٹی یک گروپ بھی کیسے ہیں بارہ سپورٹ کا یکی کیسے ہیں پی پی آر پیپلز پارٹی مردمہ پیپلز پارٹی مقصد ہے جندہ تو وابستگی ہے تم سے وابستگی چاہیے بنیاد چاہیے سیاسی و نظریاتی ہو گئے گانے اور پروشن تھے کیا پروشگا گبشی کے واسطے جوانے کے پینے آئی تو کبیر صاحب ہم گونے سردار ہم گونے تو بھی سہمی ہم کیسے گونا نئے پہ تو کا یکی نیپر ہو یکی کیسے پیپلز پارٹی سپورٹ کا پتہ کیسے یکی عوامی جوڑ بھی یکی کیسے اینٹی سردار جوڑ بھی مقصد ہے جن کی ہستے نہیں نا تو ہما پروشوں کے جن کی ہما کے پروشی تھی ہما کہنا مرچی با BSO بچارے مادہ BSO مثال جان مرچی پنچ BSO یا شش BSO کس نظر کسی BSO چیئرمین کہیں یکی PNP مینگلہ گونے یکی نیشنل پارٹی گونے یکی کی ہستے منظانی کیا گونے دیکھے وقتگڑے ہم پات کے وسرہ من چیئرمین ہو نوچی ہے دا درو کیسے شو کے لیڈر ہے اس سے دا سیاسی و نظریاتی چی کیسے ہے مرچہ کیسے پدا یک پرچ نظم ہے کیسے یک نچی شروع ہوتا کہ من گوشی اول کیسے منی ذات بھی منی کیسے سیاحت بھی وارث بھی سنگت بھی دو بھی سہمی بھی تو لیڈری بھی منی گپ منک بھی منا کیسے آو بگت کنک بھی یہ ہمیں وڑے کیسی چیز پرشت پروش بچہ ادا تو خیر یہ سمجھا کھایا بلے میں آپ مخلوق کے وطی سرا دیے گئے وطی کونا دیے گئے دیواب ہیں آرام ہیں نے درپا دریں ہم کیسے پرشت پروش شکار منا یہ سرا تنقید کرنے گے حق نے چونکہ تو ایک سوال ہے جس کو آوتی حکمت عملیہ بالکل وقت جوڑ کرنا وطی مستر وطن بلے یہ اثرات کیسے بلوچ مخلوق کے سرا وقت بھی نا ایک مایوسی بھی دلکوچی کیسے بھی تو آیا نہ ہوگا تو چیلو تو چدو شطرے تھی ہمیں صاحب جانے کیسے قربانی ہے جو کچوری ہوتی کیسے یلدا تک دار پدر ہے وابجا نہیں نان ورگا نہیں یا اسٹیگری کرنے گئے یا خونی ہوتی دیا گئے تو آئیے پا ایمانداران گوما کیسے دگے چی تئی لالچ کرازو متا کیسی چی تو پرچہ پوشی کیسے شکار اوورال یہ دوران چیزاں مکس کام فرض کام دوران چیزاں مکس کم بیچار ما گوستگین دور ہوں جاتا اشارہ آزادی پسندہ نہیں ہوں والے کم باز گب جا یہ کہ پارلیمنٹ تھا یا ایشانی ہوں گب جا بلے تو انو تو چی وشے بحیثیت مطلب ایک سینئر ہیں ایک سیاستدان ایک مطلب وانند ہے مردم ہے تو علاقہ تہا عموماً نشتگے مرچی باندھا تو مطلب بعضیں مرچی کے کرنٹ ایشوز ہوں تو سر پدے کہ ہمیں پارلیمنٹیرین کی سیاست کرنے کا ہر سالہ آئینی یعنی یہ سالہ 5 سیٹ گرن دومی سارا یک کی نہ گرن
آیا نہ چوشیں خاصیں میجارٹی یا مقدار گونی جوستشیں کہ گڑا تو مروچی گئے بلوچ قومی جد و جہد تو چون چاہ رہے اور زشیں کہ بچہ ایدا جدوجہد مطلب اگر تے یہ سرپے سے سیاسی جدوجہد یا مسلح جدوجہد یا دومی نے ہوگا ایدا سے قسمی کی اسی انو جدوجہدی کی اسی ہوگا یکی اما جدوجہدی کے مسلح جدوجہد ہیں آئیے وہ ہمیں فیصلہ کتا وہ ہمیں اسی کے بلوچستان مسئلہ رہا ہے وڑا بین کے بلوچستان مسئلہ کے اسے غلامی ہے بلوچ سرزمین ہے کہ اسے رکھے نگے بلوچارا جبری قبضہ کرنا بتا چرے جبر وہ استثاری نظامہ چی درکنم آئیے ہم آزاد ریاست کے اسے بہادی آئیے حکمت عملی یا وے اپ اسٹریگل مسلح جدوجہد یک جدوجہدی ہمیں گو یہ اگراز و مقاصد ہیں جد و جہد زندہ چون چاہ رہے یہ امام جدوجہد کم وضاحت کرنے کے واسطے نا جی جی دیکھیے ایک جدوجہدی کہ آئیے ہم سیم ہمیں چیز کہ بلوچستان کی سیم غلام ہیں بلوچستان وسائل لٹک ہوگا بلوچستان کیسے اتصال شکار ہیں یا قومی ہے اس طرح کیسے حاوی ہیں آزاد ہیں ریاستی بتا اس طرح اچھی بتا آئیے ہمیں کار کنگا کہ ہمیں مشکلات مسئلہ نا بلوچ عوام ہمارا سرپت کنگ شعوری آگائی تو گراؤنڈ نیستے نو سرپیسا بینے میں شکلہ مانگ کرتا ہوں موجود نہیں سہمی نے مجھے کیسے جدوجہد کے ماں پارلیمانی جدوجہدی گشن کہ جدوجہد گشن کے بلوچ مسئلہ کیسے سیاسی و معاشی ہے آئی جدوجہد کیسے ذرائع پارلیمان ہے کہ یہ فیڈریشن تو کا بنندو بلوچستان واسطہ سیاسی و جمہوری جدوجہد بھی کا بلوچ لاپار کے اسے سیر کا بلوچ کے اسے شدک کے بلوچ وسائل نہیں بلوچ کے اسے ہم گشی اتصال کے اسے شکار ہیں تو ماں کیسے ہمیں بنیادہ ہمیں جدوجہد کریں کہ بلوچ حقوق کر کیسے کریں دی تو تنے ودی کے جو بھی ہمیں وڑا یہ صحیح چیزیں کا تو چاہ رہے کامیابی و بارے کدی کیسے حاصل بھی آنے میں مسلح جدوجہد بازی نزوری کمزوری نقصانات پوششی باوجود کیسے یک ٹک ٹک کے جاری ہے جو امیدی مردم داری سرپیسہ کے ایک شعوری آگئی ہے پر بلوچ اسٹریگل بلوچ جدوجہد آزادی واسطہ تو سرپیسہ کیسے ختم ہو یہ مخلوق کے اساں ایک ایسے میں سیاسی جدوجہد معاشی جدوجہد ودن فیڈریشن اور ریاست گما ہم گرچی یہ ہم تری ودی بلوچرنا لاپر سے کچھ کتا نہ آئیے روزمرہ زندگی تو کا چینجز یا تبدیلی کیسے آؤ مان تو ہمیں سرپدیں کہ یہ جو تری ودی کیسے جو خاصے کیسے پیش رفتی اشتو کا گندگانے یک گوڑ سر ایک جوستی کہ نا بی این ایم بابتا اول ان ذہنہ نیاختگا یک اما دورنا کہ بی این ایم شہید غلام احمدی دورنا بی این ایم پالیسی ہمیشہ تھا کہ آئی بلوچستان ہے یعنی آزادی گپا رجا بلوچستان سے مطلب بلوچستان تیوگیں بلوچستان اینا کہ ہمارا ایک انگریزہ باہر کرتا داتا یا کہ مغربی بلوچستان بوتا یعنی کہ وہاں کے ایران قبضے ہیں اور پاکستان ہے گا آئی دورائیں گپ آزادی گپا رجا اسی اچھے بعد پھر ڈاکٹر نسیم صاحب رہا چیئرمین رہا انٹرویو کرتے گا جوس کرتے گا تو آئی گو کے پدم ہوتی پالیسی بدل کرتے گا کہ ماں یعنی کہ ایش ہوتی ایران بلوچستان یلد آتا اور پاکستانی قبضے بلوچستان صرف خاطر جدوجہد کرنے گیا ایش وجہ چیا کہ ایک قسم بلاہیں مطلب ایک بدلی اس چیئرمین اچھے بعد آت بی این میں تہا ہوتی موقف ہے چیئرمین اچھے بعد بی این ایم میں منیالہ موقع پہ تو پیچ بڑی کیسی تبدیلی نہیں تھا اگر تو بسرے بی این ایم میں سوالہ بنیادی کے بی این ایم میں برجہ دارہ بی این ایم میں پروگرام یا کیسے بی این ایم میں جنڈا تو 2006 یا کہ منیالہ کا یاد بھی اودا میں 9 رکنی کیسے ایک باڑی جوڑ بھی آرگنائزنگ باڑی ہے چیا چی ادا آنے کو منا رہا چکا تو یہ ٹیما کہ اس سے میں بی این اے میں آئین اما آئینے دو کے چھوڑے تبدیلی میں اما آئینے بنیادہ کہ اس سے ماں ہوتی اما آئین اما جنڈا بنیادہ اسٹیگل کنگائی پیدا کے 2004 میں اولی سیشن کے بھی کوئٹہ 2004 ہے تو کا کیسے بازی آئینی امنڈمنٹی
بلوچستان نیشنل موومنٹ نام چینج کنک بھی بلوچ نیشنل موومنٹ گو کہ یہ میں پیسرا بلوچستان نیشنل او موومنٹ ایشی منگون تنگو ایز اے کونسلر او یہ دوران پدا کیسے چینج بھی اگر یاد بھی بلوچ نیشنل موومنٹ آئیے تو کنو پدا کیسے اکے خودرادیت جاگا قومی آزادی صحیح ہے نا بلکہ اگر یاد بھی یہ میں نے یاد ہے تو دا نو اکے خودرادیت بنیادا پدا نو قومی آزادی چاہ 2004 چیز تھا بلے قومی آزادی تو کن بلوچستان کشیش کو بلوچ کے کو بلوچ ای وسیبو مطلب کیسے درہائی بلوچ کیا بلوچ کے دنیا ٹوٹلی بلوچستان کیا بلوچستان کے بیٹش بلوچستان یا ای بلوچستان یا کہ میں مغربی بلوچستان یا کہ بلوچ کے کجانے گریٹر تاکہ ابھی بلوچ کے سندھ و پنجاب کے اسے اما وعدہ انگریزہ کے اسے آوار کو تکا بلوچ نیشنل موومنٹ کے بو وسیبو یہ دا وقت اما گریٹر بلوچستان کے اسے کو اما یونائٹڈ بلوچستان ہے چیئرمین مدام ہم کب جتے بلے انگتا انی مچارن وقت فرض کرنا ہم دری زیاں ایشاں بلوچستان کلات اسٹیٹ کو شگائیں بار بار مطلب امی اگست تھا ایشانی گپانی تو مطلب بلوچستان نامارا اون کلات اسٹیٹ کو شگائیں مطلب آئینی گوشہ کشیں کہ مانو صرف ای بلوچستان خاطر جدوجہد کرنے گئے ہم یہ جستا ہوں ممکن ہے کہ ایسے نوکے اچھی اچھی پاتے شانی دے کے 2 سیشن بوتا ممکن ہے یہ منی خیرہ ڈاکٹر نسیم اس یہ دورانہ بوتا ہو بلکہ ڈاکٹر نسیم صاحب مرچیں کہ ایسے گپور اپانی دوکا کہ ایسے چھو لاتے انڈیکیشن کہ ایسے خیر ماں گوشت نہ کنا ظاہر بھی کہ شیرہ کمو ہوتی چینجزی ہو یہ جدوجہد رقم محدود کا نگلوٹا یا اچھے نوکے حکمت میں او اسی من جس کو ڈاکٹر نسیم وقت گوشت کے چیئرمین غلام حدی آگا پارا بدل موقع بدل کرتے پالیسی چینج کرتے گنو یہ گا پارا من نے مطلب تائی دوران ہے یہ نہ اتنا منی گوشت مطلب اسے کہ تائی دوران ہے میں آئین کی اسے موجود ہیں بلکہ ماں ہوتی 2008 آئین ہے تو کا دیکھیں ماضی کیسے امینڈمنٹی آئی رگیشتر وسیع و مضبوط کو تھا نا تو یہ نام ہے چینج کرنے کے مقصد کیسے ہمیشہ کہ گریٹر بلوچستان درائیں کلی بلوچستان مومنٹنا بلوچ نشل ہوں چرا صاحب یک جستی ہے کہ شما اون گونے تے گون چما ہم گپایاں پرشت پروشانی اور یا کہ اتحاد و انضمامانی کہ کدی یک جبوت گیشتر ہمیشہ طرف میں فوکس ہیں بلے یک ہر وقت دا بلوچ وابیں یا کہ گپیں یا خواہشیں کہ یک سنگل پارٹی بھی تھے گوڑے یک جد و جہد دے نواب اکبر خان کرتے نواب اکبر خان ہوں مطلب قبائلی حوالے سیاسی حوالے ہر حوالے ایک داور شخصیت تھی مطلب ہر جگہ منگو مطلب گپ گوش دارک بوتا ایک احترام صاحب چارک بوتا بیت گوڑا ای سلسلہ دیما نشو شما ہوں شوتا کہتے گو منکہ لگو نواب صاحب ملاقاتوں کرتے گا ای بابتا کم ہو گپ کم بارے سنگل پارٹی ہے یا خواہشی بوتا ضرور تمہاری پارٹیاں نے وہ خواہشی بوتا سنگل پارٹی جوڑ کرنے واسط ایک رہے ایک بعدی کیسے پروگرام بھی نا پیسرا چی کہ تی مقصد کیسے تی اگراز مقاصد سنگل پارٹی جوڑ کرنے کیسے چی ہے کیوں آتے با یہ چیزیں دو جدوجہد کے بوتا گا یکنے میں گئی سرپیسر جدوجہدی بھی ہو گئے بلوچستانی حوالہ یک جدوجہدی بھی کیسے مسلح جدوجہدی ہیں بلوچستان بلوچ آزادی کیسے مقبول ہیں یک جدو کیسے ودن کیسے پاکستان فریم ورک یہ کیسے سیاسی و جمہوری جدوجہدی کیسے مقبول ہیں اشاری سنگل پارٹی ہے جو کرنے گا باہدی تیسرا اشاری ایک پروگرام ہے یا چیزی نکاتا نسرا اتفاق کی جو یا رائے قائم بھی بڑا سنگل پارٹی کجا بنیادہ جوڑی کرنے آزادی پسندانے بنیادہ یا کیسے یہ ڈیموکریٹک پارٹکس ہو پارلیمانی گروپ پانی ہو تو اس سلسلے کی اسی متگا البتہ آہاں واتی طرف اچھی ماہدہ چکتے گوشگئے 2004 میں کوئٹہ سیشنہ چک پد تو ماں چیئرمین غلام محمد سنگت رائم ایڈوکیٹ ماں دگی ایک سنگت ماں شتگتے ڈیرہ بھٹیا نواب صاحب ہے کہ ماں یہ بڑے پارٹی جو ہوتا ہے میں پروگرام ہے یہ میں حکمت عملی ماں چھو کے اسی شرط اماغ بریں تی رائے تی مدد کمک داون تو ماں چکشی کے آئیے رہا ہمارا باڑی لانگویج آئیے ہمارا ہے چھوڑے ریسپانسی آئیے نادا
Masajin şapa neşteno kar آئیے کب جب دو سے بھی سنگتا آئیے بازیں رسپانسی مار بتا ماں کی پروگرام آئیے آپ پیش کو ماں چودی کے ہمارا خاصی چیز البتہ ایک گپ کوئی جتے گتی کہ اختر مینگل صاحب ڈاکٹر آئی صاحب من کرا آپ کا سنگل پارٹی والا ایک ڈرافٹ شمن کرا آپ کا اور ڈرافٹ ہمارا مروچی من کرے کب تک پتا دوبارہ کس مروچی درائک میں کرے کھانا نہ آئی کے نہ کے استعر اختر مینگل صاحب کے یا دومی سیمی کے اما ڈرافٹ ماں من کرے کب تک ایک گپی ہمیں داچی آئیا کیسے ختم ہو نو سنگل پارٹی یا خواہشی ضرور بتا بلو سنگل پارٹی جو بھی کجا بنیادہ جو بھی آئیے اگراز مقاصد کیسے چیئے بھی آزادی پسند قوتانی درمیانہ جوڑ بھی یا کیسے مخلوق کے پارلیمانی ودن پاکستان فریم ورک کو جمہوری پارلیمانی اسٹیکری کروں کیا کچھ بلوچستان ہے اما سیاسی معاشی حقوقانی گرا ایک شنہ قومی آزادی تو یہ بنیادہ من گھر خاصے پیشرفتی نبوتا سنگل پارٹی ہمیں ڈرافٹر کے آئیں لکھ کے داتگت نواب صاحب اشار شمار دات ہیں شما اشکت ونتگت شمار پیش داشت جی نمبر من ندیستا ممکن ہے چیئرمین کو لاؤں دے دیما کسی سنگتی وستا انی شکے تو مرچی گئے بعد تجربہ ہم ماشما ود دستا گا ماشما ہما دور ہوں دستا کہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب اور منظور گچکی اور ہمیں جو طرح کرتا ہے کہ ماشما ہما دور دستا کہ ہمیں کہ امیدوار بوتا گا آیا صرف وتی ہم فارمانی زر ود داتا گا یا دیگر یا داتا گا آنا دیگر ہیچ خرچہ کنگ نکبتا سجائیں کارانا مطلب مخلوقاتا پا والنٹیرلی کرتا گا یک جذبہ ہی بوتا یک توقع ہی بوتا نی آلا نو درمیانے دوریں گپا نہ جنا اشتاد اچھی پارٹ اسمبلی شو اشتاد دورانا اور روچ ماروچی تک نو ریزلٹیشن کے اسی یک مردمی کا اشتی آ رہا تھا کہ 20-25 کروڑ میں بھی اٹھا اشتاد کرتا تھا یہ بدلی ہیں کیا آتا ہے نیگیٹیو نہیں مگا پتہ انی تو چاہ رہے کہ تی نیشنل پارٹی ہے اور منی خیال وہ عوامی ہے ایک اتحادی بھی ہوگا دی پری رینچی گپے تک بھی یا نبی بھلے ہمیں پارٹیاں نہیں کہ پتہ دو مہینے میں حق دو تحریک آتا مطلب مکران تہائیں دیگا یک مذہبی لہتے چیزاں آستا تاران کنک بوتگاں نو شما مطلب دیگا پارٹی ہوں جوڑ بو گئے جامع دشتی من خلاف اعلان کرتے گا کہ بلوچ الائنس سے جوڑ کرنا پارٹی ہے نو دانشورانی تو کرداریں گندگا ہے اور تو ایک تو پارلیمنٹیرین تو کرداریں گندگا ہے تو ادا اچھی گندے گوڑا بلوچستان ہما مردمہ کے ریکارڈ کے تحفظ نام آ رہے ہما مردمہ کے بلوچستان ریسورسانی نام آگے مرچی ریزلٹیشن کے منی گوھار ہے وہ دور گوش سیف نئے گے سا وقتا تو یہ حالتانی تہا بلوچ مستقبل چی بھی تینو سیاسی مستقبل جی بالکل کیسے صحیح کچھ گئے یک کیر یقینی چونکہ مطلب کچھ گئے کیر یقینی کیسے صورتحال ہے نا جو ایک وڈے کیسے اچھے جوڑ ہوگا گپ پدا کے عمودہ ماہرہ رپیٹ نہ کرنا کہ ادا کیسے نو قومی سیاستی کے پیشہ گفتگا آئیرہ کیسے ختم کرا گو کسانے گنڈے پارٹی جوڑ کرا گو اشارہ کیسے دے میں آنا گو ڈاکٹر مالک صاحب بھی اختر مینگل بھی یا دو میں سے بھی پارٹی کو اشاری دستا سیاستارہ پچ گرگا ہن نانو ما وطی علاقہ کیسے بچاریں کہ میں مقران مردم آئیر کیسے اکبر بکٹیا ہم کیسے ہم مانتا سردار عطاللہ صاحب ہم مانتا دوسرے زنجو ہم مانتا اکبر بکٹی یا دو میں سے میں سکتے لیڈر تک علم و شعور ہے حوالہ چاہیے بلے اگر علم و شعور ہم بچارے مرچی کیسے میں ڈاکٹر میں انجینئر میں وکلا میں کاروباری کیسے مردم میں دانشور میں طلبہ مرچی کیسے کئی امراداریاں کرنے گئے وہ پرچہ کرنے گئے تھے چواز تک کرنے گئے وہ مرچی کیسے میں نمائندہ کہاں ماں نام گرک کیسے نہ روٹا بلے بالکل غریبی مردمیاں طور سمجھتے ہیں مرچی کیسے منشیات پروشی اے بھی نہیں لینڈ زمین نے گرا اے بھی نہیں دیکھے ڈیزل مافیائی کیسے درد کا لینڈ مافیائی درد کا منشیات پروشی کیسے درد کا گینگ ادا آستان مخلوق کرا اگوا کرم زار گرم مرچی کیسے تی نمائندگی کیسے ہمیں کن گئے نو نمائندگی کیسے ادا مالکارا دلاوش میں بھی مالکارا کیسے نہیں نا مالک یا دومی سے میدان ساری با یہ نام اگر لوٹا
अहम वश्य के बिल्ली दोजी बल मन के रबे बिल्ली डोंगी बिल्ली कातले बिल्ली कैसे फलाना भले आ बे मनी पार्टी तू का वोट बैंक के गुने और मर्ची आइए जूरो का एच कैसे चक पदवी कुजा भी डोंगी कुजा माफिया मर्द में कैसे पार्टी शमूलियत को कम आ वेलकम कमते दावते हम दंते आइए फोटो सेशन हम आइए गुम मतलब आमा मायार आमा डिसिप्लिन आमा चीकुता टोटली कैसे खत्म है वो पता है हम मौका चेस्कुता एक मर्दम इधर के एक तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन है तारीखी कैसे जोड़ का मजनी पार्टी है मजनी मर्द में ब्लैकमेल का कि मना एडजस्ट का मना हम कैसे कंसीडर भी का ये पर्चा के आज नुमाइंदगी के चारी कि ये अगर नुमाइंदगी खुद का इशारा देमाकारी सरकार या एस्टेब्लिशमेंट को हम कैसे पर्चा मरो ने वो पता ये कार्य करने के वास्ते मर्ची कष्ट पद न भी अक्का बुट्टे चट्टे के वास्ते तैयार है चाहे छोड़े कैसे कैटेगरी की बातों में तो इस सूरत हाल कैसे में जो मतलब मर्ची बार बात जावे कैसे कि मकुरान है कैसे इसमें इल्म दानिश ये शऊर इल्म आगाही जद्दी कुछ मर्ची में नुमाइंदा पिलानी है मर्ची नुमाइंदा पिलानी है जब नो आ चीज में दुर्सी नहीं दस्ता ची दर्द का अर्ची बोधी सता वाजिकार कैसे फैसला करना हमावड़ भी में लीडरशिप कुजाम लीडरशिप भी आम जोक के वास्ते तैयार हैं कि आखिर अवगाय पर मैं फर्स्ट बकौल तैया ये शंबा कौमी सोच के बलूचनी बूता के आगे तक ट्विस्ट करता पर ज़रूरत नहीं सरा सोशल मसला नहीं सरा गुड़ा तो ये गप्पा मैंने के तो मन गया तो गुशा गया कि पार्लिमेंट तजुर्बा की बलूच को अश्ता दच बिरतरोच मर्चिया इसी बलूच कौमी सियासत रहे कौमी तहरीक नुकसान दाता राइट जी बिल्कुल मुमकिन है उसे मायदा गप्पे जनक लोटा मुमकिन है कैसे बने गप्पे तो का तजाद या मुतजाद भी या कसे तनकीद का ये हक है पाकिस्तान पार्लिमानी सियासत बिंदा तक कैसे माफचार है तैयब खान द्वारा जी ठीक है मैं सरकर्दा मकरान हमारा कैसे लीडरशिप न होता मैं यकी होता बाकी बलोच आइए किसने कुजा शो सर्व ठीक है ना मागा पढ़ने का वो बैकग्राउंड बरो है दूर से मखलूक अच्छी से बनाए था कुछ की जरूरत नहीं आज जमाना आज़ादी जदोजहद गप कैसे बिल्कुल नहीं अकबर खान कैसे वजीर दफा है पाकिस्तान है 62 है सही है ना अकबर खान एक किरदार रहा पता कैसे नवाब सॉरी मरी साहब है आज़ादी जब पता काए सरदार अताउल्लाह साहब पता कैसे नेपे गवर्नमेंट हम कैसे आज़ादी पर याद है कैसे हम जोड़ देता नहीं नेपो बलूचनी नबूता ना फेडरेशन पार्टी बूता ना अलबत्ता एक चीज है हमें भी कि अगर हिस्ट्री लेखक भी अब तो बांधा अक़वाम मुत्तहिदा या डिबेट ही पर सारे मसले सर भी कि शुमा जमहूरियत पसंद है शुमा पार्लियामेंट पसंद है बड़ा आंधी रिकॉर्ड कैसे में मैं मस्तरे मर्दम कैसे पार्लियामेंट पसंद बुता अकबर खान बुता आयर तो कुजा वो सर को नवाब खैर बख्श जिंद बुता अताउल्ला आयर कैसे अलबत्ता आंधी रिकॉर्ड भी कि मैं मिर्सा वो तारे वदा आखिरी वफातिया तक कैसे हमें सिलसिला धोखा बुता एक फायदे हमें भी के बादरों के गप्पी के बलों के से मिलिटेंट माइंड मर्दमा एक ऐसे जमहूरियत पसंद नया एक ऐसे अक़वाम मुत्तहिदा उद्योगी जमहूरियत वादे के असूल कैसे न मानना बोले मेकरा आंधी रिकॉर्ड में सरकर्दा मर्दम कैसे शुपा भले उदा कैसे आयरा अहमियत हैसियत आसिस देयक नबुता मजबूरन बुत्तो क्या नुबे की बुत्तो रियासत गुमावती दुरानी कैसे रिश्ताना खत्म कर भले मैं चीज़ी मर्दम अंगत असंग के हमें चीए मुशीन जो सुबह की गप्पी लेट के दाश्ता के माँ अंगा कैसे चरिशा चे उम्मीदी दारे आ मर्दमानी का दुखा तो हैसियत दही का दुखा हैसियत कैसी कुछ क्योंकि आने कैसी हैसियत एक नबी आराम कैसे अच्छी हैसियत तरह इस्तेमाल का तरह वजीर का गजीर का वजीर आला का गवर्नर का तरह मराद दा भले तरह टिश्यू पेपर है बड़ा पार्लियामेंट बेरिया शोता का ठीक है भले हम पार्लियामेंट रे तहफर्ज का अली वजीर दिया पश्तून तो चाह रहे या के तो होती उधर कौमी होती
اما تئی گول کے ہستے یا مقصد ہستے آئی سر و کمپرومائز باید مکانا نا چوش کے تو الطاف حسین زین چاہ رہے ایم کیو ایم والا کہ نہ قوم ہی نہ دیگر چیزیں آپ ہی مہاجر بھی تو مہاجر قومی مومنٹ مہاجر و قومی ہو تک نبی ہوں بلے آہوں اشتا تو اشتا الیکشن آتا پارلیمنٹ آتا گوڑا آیا وطرہ چھوں آرگنائز کو مضبوط کو بلے بلوچ مسئلہ مشبوط کہ آرگنائزڈ نہ انو یک پارٹی نہیں تا ہرکس کہت زوری تے پارٹی کر دے چیک اینڈ بیلنس سے نہیں یہ ڈولے حالات آتا اصل باز اسمبلی وجہ چھے عرض سے نفس میں ہمیں ماں رودا فوکس کریں ہمیں دوئیں پارٹیاں جماعت اسلامی جیو یا یہ آئیے راہ کیسے تچ کے آؤ آکوں پر نہ گپا جا نہ قومی کیسے گپا جا آئیے وطی الگ ہی کیسے سسٹم ہے بلے ادا میں دوئیں پارٹی کے کام واجہ اختر میگل صاحب آئیے مسترے کیسے تو آئیے کانسٹیٹیوشن بچا نظریاتی والا آئیے کانسٹیٹیوشن اکے خودرادیت ہے سیپریشن نہیں اکے خودرادیت لو اکے خودرادیت گرہ کے واسطہ تئی جدوجہد طریقہ چیئے پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ اسٹیگل کرنے گئے جمہوری اسٹیگل کرنے گئے روز آئیے سینیٹ آئیے نمائندگی موجود ہیں قومی اسمبلیاں موجود ہیں بلوچستان اسمبلیاں موجود ہیں کسیہ یک روچی کیسے اکے خودرادیت بارا یا گپی جتا یا بلی کیسے پاس ہوتا یا عملی شکلہ کو کہ ممکن نہیں ہے اکے خودرادیت قومانی اکے خودرادیت نا یا قومی ہے نا بھی قومی اکے خودرادیت اگر چاریں قوم لوٹا خیر ما تفسیر نظر ہوئے مسئلہ آپ بائدیں کیسے ہوتی ابھی نظریاتی گپی نا آئیے آئینے تو کا موجود ہے کدی بھی اسٹریگل لگتا کہ خودرادیت بارا یا بلی ہم پاس رکھتا گپی ہم نہ جاتا یا دوگے آدھے کے چاہ سیکو مسلم پاکستان تو کہانا کنوینس ہم نہ ہوتا دو مہینے میں کہا ہے یہ واجکار نیشنل پارٹی ہوتا رہا نیشنلسٹ نیشنلزم تقاضا کی اس سے چاہیے نیشنلزم کی اس سے چاہیے نیشنلزم کے ماں وطا نیشنلزم اسی اول تے زمین نے رکھے نہ دو میں کیسے تے قوم چھ میں کیسے ثقافت تے زبان چار میں کیسے تے وسائل گوادر میں 10 ساشو یاروچی یکے احتجاجی کتا آئیو برگا انتے یا مرچی کیسے بلوچستان منچو کے پیسرا بندو کپ کتا ڈیرہ غازی کان جیکم آباد دا ہوتا تو یک روچی شنی بارہ گپی کتا یا سرائکی انی بارہ انگتا انی کن گئے تھے جنوبی بلوچستان شمالی بلوچستان انگتا کاغذی و بودتا انو زر نے شنی کر رہا اسی ہوئے لانا کنا زوتا جی نو نیشنلزم میں ہمیں کجا تقاضا ہے کہ ہمیں سائنٹیفک اصولا نیشنلزم کے تو پورا کرنا ہے نو یہی کہ اس نے گٹر لین و گھنٹا و ٹیکا ایدا اودا اس سسٹم کے ہی وہ ترقی ہے یہ ترقی اگر تو کنگائے تو میں ذہنی حوالہ ہمارا پسماندہ کتا مارا کیسے یک اپرچونسٹ جوڑ کتا یا دیواری کیسے 20 ورکرہ تو ٹیکا دیا کہ یہ وشبی وہ 7 فٹ 7 فٹ سجائیں ٹیکدار ٹوٹل من نوشی کیسے تو نہ کریں دیدے ہوتی ورکرہ وشکا اللہ چکنے بل دیکھے طریقہ واضح ظاہر کا ایدا سیدھی دو بھی جاگا رہا خیر ایک غیر ضروری غیر سیاسی کا فمر ہوتا ہے کہ کسی ہوتی ہے وہاں آئین جو منشور ہے مطابقہ کیا داتا پروگرامہ آن اس طرح کس کس سے عمل درآمد کرنے گا نہیں بس ہمیشہ وقت پاس کرنا وقت ضائع کرنا ہمیں کو ہمارا برباد جی منتوار ہو جاتی وحد میں باز ہو امید کرنا کہ میں چاروں کا ہوں باز سرپد ہوتا اچھی سوال کرنے بھی کر تی منتوار تک باز مرا ضرورت بھی میں پدا ترکا رہے ہیں یار وعدہ سلامت ہوتا ہے باز مہربانی اللہ کا جی من شرف اندے چاروں کا وہاں گپ کرنا گیا تھا مروچی کو واجہ اساس ظفر بلوچستان سیاسی صورتحال سر اور بلوچستان سیاسی پارٹی یعنی سر گو ہمیں دانکاں گو ہمیں گپا مروچی کے میں دیوان ود پاس آسر بھی تدیم مراگشہ زندمان وشوا